आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी ना पाव पाजरी आहन बदा मरुइबा पाव जाति की मापा महात्मा गांधी अमसुंग हानि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मपोंग कुबोन निमित्त लेबाक असना ngasi मखोगी मफमदा श्रद्धांजलि कटली फॉरेस्ट अमस एनवायरनमेंट मंत्री अवंगबोन युमाइना हाइरी मियोइबना अते जीव सिंगा पुन्ना शांति ओन हिमिनानबगिदमक मखोगी हक मपुंग फाना ngapiba tangai फदे मणिपुर नौना मियोइ चनी मफुतर कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबग लोइनेना अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग लिसिंग 13 चौम मफुदरा तरे छुरे प्रधानमंत्री नंगसी वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव के अवांग मथाकी मिफम हौदोकनी अमसुंग जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतना खुमसी चहिगे स्वास्थ्य भारत अवार्ड येंथोखरे महात्मा गांधी के चाम यांखै मथोई सुब मपोकुमन थरुंगा मरी लेना संदोक अखनब सेरिस्ता बापूजीना फोंदोलम वाफमगा लोइना पावसी हौजरी लाई खोरम लोरब मतुंगा महात्मा गांधी ना सत्याग्रह की मतंगदा सुमना हाई सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए पैसे चली जाए लेकिन कभी हार ना लेंगे वो सत्याग्रह है क्यों कि उसमें सत्य आ जाता है अगर असत्य काम करना है तो वो तो झूठ हो जाता है वो असत्य के लिए नहीं है सत्य के लिए है स्वमान के लिए है ऐसा जब होता है तो उसे कभी हारना नहीं हौजिक मपुंगइबा पाव लेबाक असना ngasi महात्मा गांधी के चाम यांखै मथोई सुब मपोकुमन निमित्त माकी मफमदा श्रद्धांजलि कटली लेबाक सिनबा थुंगबदा अमसुंग मालिंग मफम क्यादा थरुम क्या सिनखी कोविड-19 लाइचत की येंगदुना वर्चुअल ओइना थरुम क्या पांगथोकनखी लेबाक के कोनुंग दिल्लीदा लेबा महात्मा गांधी के समाधि राजघाटा धर्म कयागी लाइसोन सभा पांगथोकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राजघाटा बापूगी मफम लाइसु कतुना श्रद्धांजलि कटखी महात्मा गांधी मपोकुमोनसी मालेंग अहिंसा के निमित्त हाइनसु पालन तौरी मां की पाउजल राष्ट्रपति ने मियाम दलेबा की याइफा थरंग क्या पखटपदा कथुकना बहाइरी महात्मा गांधी की असुंबा अमसुंग अहिंसा की मंत्र मतुंग इन चटपग लोइनेना तरु तनानबा शक्ति लेबा अमसुंग चाखतबा भारत अम संगतुना महात्मा गांधी की मंगलाल अदु मंगफाउन हलसी हाइरी ट्विटर थागत वारोल तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ना हाई बापूना मियाम दा असुंबा नुंगसिबा अमसुंग मसाई ओइजब थादोपग लोइनेना मियाम की सेवा तौबगी लंबी तो ताकपीरमी महात्मा हाई महात्मा गांधी की अंत्योदय की वखलोन हमेबगी पुंसिबु थाक एना वांकट हनब थबक तौनबगी लमजिंग ओइरी जाति की मपासिंग मफमदा श्रद्धांजलि कलोदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाई गांधी जयंती निमित्त असिदा अखोइना बापूगी मफमदा कोक नोली महात्मा हाई माके पुंसी अमसु वखलोनदा अखोइना तमजनिंgai ओइरब कया लेरी भारत पु चाखतपा अमदि नुसी चानब लाइबाक अमु ओहिनबदा बापूगी वखलोना लमजिंगिन हाइबि आशासु प्रधानमंत्री ना फोंदोखी मणिपुर संगठित गांधी जयंती अमदि जाति लुनानबा निमित्त इम्फाल की गांधी मेमोरियल हॉल लेबा महात्मा गांधी की मूर्ति दा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लुसिंगदुना मियाम लाइसु कनखी थरुमदुदा उप मुख्यमंत्री वाईजोई कुमार मंत्री सिंह एमएलए सिंह राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपीएम अवांग बथा के ऑफिशियल के आसु सरू याखी तुंगदा मुख्यमंत्री ना इम्फाल को ममांग लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दगी महात्मा गांधी पाउजेल पुबा साइकिल रैली मसलम थाखी साइकिल रैली अदुना इम्फाल शहर की तोंगान तोंगान मफम क्या चलुरबा तुंगदा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा अमु हलखी पाउमिसिंग वांगांगबदा मुख्यमंत्री ना राज्य की मैम दा गांधी जयंती अमसुंग जाति की लुनाम निमित पालन पांगसोनबा अपील तौखी ब्रिटिश के खुद बारत पुनिंग तहमनबा गांधी सिन होनखिबा अदुबसु महाकना नहुंग निंगसिंखी श्री बीरेन हाई महात्मा गांधी की अहिंसा वखलोन अदुबु सखंग ओइना यूनाइटेड नेशंस के मखादा मालेन सिनबा थुंगना इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हाइना निमित असि पालन तौरी महाकना हाई We should celebrate widely cleanliness and oneness. Gandhiji did cleanliness in and around the world, and his birthday celebration, Gandhi Jayanti, is now internationally known and internationally accepted. So I would like to appeal to the people of the state to join hands with the government in celebration of the Gandhi Jayanti. It will give a message to keep cleanliness in the state as well as to make one India, unity India, peaceful India, and non-violence India. मुख्यमंत्री ने यूथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री लेखो हॉकी अमसुंग सोशल वेलफेयर मंत्री ओक्रम हेनरी गलोइना इम्फाल खुमल लंपाक लेबा बाल भवन सेमकलिबा कोविड केयर सेंटर चतन येंगसिनखी मणिपुर कांग्रेस कमिटी ने सुंगसी इम्फाल की बिटी रोता लेबा कांग्रेस भवन दा महात्मा गांधी की चाम यांखै मथोई सुमबो कोमन पालन थरम पांगथोकी थरमदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट मोरंगथेम ओकेंद्रो ने लुसिंगदना बापूजी की फोटो दा
ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ Manipuri Bulletin Congress Committee na injalanggiduna ekoi thorong pangthoktabani iroinana hokibada tawbadawna Mahatma Gandhi ji gi statue legiba thangal bazaar da koi chanaba thorang tawjurani adu legiba lebaki asingba topping singba mayam ama lebana madu gi thorong du mai koi pasna pathokpa namgidre simaki senglaba mapok naminna lakpada Congress Party na Manipur mayam da yamna taru tayena leinaba nisi tanana leinaba thodo hindona father of the nation Mahatma ji na pambiramba lubananba Sidi Madugi am relevant over Matamama Lakpa, Madam J. Quigley, pandemic Sida, Quipuna, Lunan by to Enam, relevant already. Thoramduda CLP leader amasung hanagi Mukhyamantri Okram Ibobi, Congress Working Committee member Gaikangam, MLA di Konungthang amadi atay lusingba sing yauna dolgi karmi sing su saru yakhe. Raja ki tungan jela sing su ngasi Gandhi Jayanti ki palan thoram pangthokna ki palan thoram asi ki saru am oina ukhul dasu lamtu singdop ki thoram pangthokna ki BJP ukhul district na ukhul town gi iram nala singdo ki maduda Manipur Vidhan Sabha ki upadhyaksa oiramba Preso Simresu saru yakhe Surachanpur jila du district administration na sindona suhasta pakora lisani kungi timgi makada makhom kya singdo ki Tamenglong amusu none jila singdasu lamtu singbo ki thoram sing pangthokna ki Jiribam District Administration na so District Police amasung Jiribam Municipal Council khosam naduna Social Service pangthokhi Manipur Public Service Commission na so Imphal North Eoshida leiba masi hall da numit asi palan thoram pangthokhi Lions Club Imphal City United na so ngasi Gandhi Jayanti ki thoram masi office da pangthokhi Thaubal District Police na so numit asi mari lenena lamtu sengdokhi Leibak asna ngasi Pradhan Mantri Oiramba Lal Bahadur Shastri samgata thru subama pokumonda mahakuning singli Rashtrapati Ramnath Kovind, Pradhanmantri Narendra Modi na singmalu singba kayana ma ke samadhi Vijay Ghata Shraddhanjali katki. Twitter thagat pagwarol da Rashtrapati Ramnath Kovind hai leibak asi sauthokchananga oiraba masa Lal Bahadur Shastri na thoidok hindokpa kathopga loinena leibak ki seba tawkhi. Uparashtrapati M. Venkaiah Naidu na hai Lal Bahadur Shastri asi isam samjaba minungsi leiba amasung budi losing phaba lusingba amagi magun chenba phidam namphang oiraba misak amani. Pradhanmantri Narendra Modi na Twitter thagat pagwarol amada hai Lal Bahadur Shastri asi masai achetpa phirep leiba amasung isam samjaba misak amani. Mahakna hai Shastri jina leiba ki aifanawgi damak hinglammi. Paugi marak thatna atenba break ama. Viral hepatitis B amadi C lem na test tawbaga loinana hepatitis C lem na layeng bagi kudong sabasing National Viral Hepatitis Control Program gi makhada masak khandogaba Model Treatment Center sing RIMS Zenims District Treatment Center oriba District Hospital singda phangbigani kanaguma miyoi singna viral hepatitis na naramba yai haina chingnabiba leirabadi sinthaba tawdana haiba treatment center sing aseda laktuna test tawthokpiyu khangdokpiyu virus sing asi karigumba yauroma tarabadi matam chana layeng bagi kudong sabasing lobiduna laina sing asina tung thogalakpa yaba kudong thiba sing haibadi chronic liver disease liver cancer na chingba kaya dagi ngathokminasi miron binupi khuding makna suksoi soidana hepatitis B test tawthokpiyu amadi poglagliba angang khuding mak hepatitis B gi birth dose kapthokpiyu karigumba miron binupi sing hepatitis B positive oiba tarabadi government health facility labor center singda angang unabiyu angang hekpokpaga hepatitis B vaccine amasung hepatitis B immunoglobulin injection pungkun marigi manungda kapthokpiyu paujenjariba National Health Mission Government of Manipur Tabiriba Pawasi Akashbani Imphaldagini Forest amas Environment Mantri Awangwan Yumaina Haidi Mahatma Gandhi na miyaiba zati da natana Malayamda lairiba jiba khudingmakpu makhoi hak ngakna honabagi loinana ahingsa nungsit sanaba amasung amana amabu ikai khumnabagi para tanbirammi Imphal erosion bada laiba Manipur Zoological Garden nikhatkibagi nifumari suba kumon tharamda wa ngangbada mantri na hai miyoibana atei jiba singa puna santi oina hingminanabagi damak makhoi hak mapung phana ngapi batangai fade Atai jiba singa sangdan nabada miyoiba zati asna khantabagi sakti wangi haiduna mantrina miyoiba zati na atai jiba sing hakpo ikai khumnaba walakpadagi prakriti na miyoibagi mayakta layaktuna tongan ba mahusaiga amanga tathon badana tana laina laisat kaya hengat hale mak na hai Manipur Zoological Garden takso hanaba bibak asna honari COVID laisat manung aisa Zoological Garden officials na kathopaga loinana sokthaba naidan thabak tawgida maksu mahangna thagatpa phongdokhi tharomduda Hill Area Committee Chairman Laisio Kaising MLA Kasim Basumso saru yakhe
Manipur nong mi chani me putaro COVID-19 positive oikibga loina apun ba positive case masing dising tarama thoge chahum ma kudra tare chure raije ge COVID-19 command control room nangasi na mudam thokiba serol amada hai haukiba pung konmari da Imphal istagi sahi ampumari surabi nupi ama Imphal ge jenin sa sikibga loina na COVID-19 positive oiba sikibi mi ge masing umpuma pan chure haiba matam asigi manu de mioi chahum yankai ma nawa phaduna disas sauki nawa pharapagi sangsa da hudan pandas mik ni pan ma pan jaure Raja asta haudi active case listing aniga chahum kuntra taruk leiri maraga asta raja police ngasi lockdown amsong curfew ge sana kalon ngak te mi cha bani phum de phab ga loina na fine une lupa listing yakai ma thoi sani pa yakai thihan ki Communist Party of India CPI Manipur State Council na hairi handa pangsako derba Manipur Vidhan Sabha ge sit ani ge marki mikhal asida miyamna secular party gi mu thagat patangai fade Imphal thopa dol ge sterol ma dai Vidhan Sabha kendra tarahum de hangduna leiraga case lei haido ani khaki mikhal pangthokpa asi maram chade mikhal asida SOP ngana sat patangai fade haina su dol ge sterol dana hairi Sir Sena Manipur State Union na su mikhal asi SOP ngana santi na pangthok haningbagi apama phongdokle Imphal pangthok pawgi mifam amada dol ge president M Tombi na hai COVID-19 laicet marakta pangthok mikhal oibana masida sana kanglon ngana ganatantri wahan tok leina pangthok patangai fade Mikhal gi namada amana amabu hunabagi mahutta raija asigi atagadaba thabaklomda mai onsinabasu mangna hairi Akashbani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nimidang video conferencing gi kuthangda Vice Speaker Bharatiya Baigani Vaibhav ki awang thaki mifam hawdokani Vaibhav ki mifam asi leibak asima panda leiba masong research story Bharat ki resident sing amadi academician sing gi malenge virtual pangthokada mifam ni Mifam masida lebak nipudagi penalist listing amaga sangwa henba masung lebak asing makotong research development amasung academic institution tanina tongan hiram tara nipanda wa khanagani Mifam masi Sadar Patel mapok nimit October 13 loisinaba thaurang tauri Jal Shakti Mantri Gajendra Singh Sakhaw anangasi Raja Singh Jila Singh Block Singh amasung village panchayat Singh da kumsi segi Swast Bharat Award yenthokre thangnaba ising piba amasung lu hen bigilamda maru oina mana sing adu pikhibani Kendra Sarkarna Swast Sundar Samudayik Sausala Abhiyan amasung Gandagi Mukh Bharat ki makha dhana na mission ahum hudokibani Swast Sundar Samudayik Sausala ki category da Raja Singh oina Gujarat first position aduga jila gi thakta lu nan bagi oina Tamil Nadu gi Tirunel Valley na mako oire block ki da Madhya Pradesh ki Ozen jila gi Khasrod block na mako oire aduga gram panchayat oina Tamil Nadu gi Sinanon village na mako oire Samudayik Sausala Abhiyan gi makada Raja Singh manung da Gujarat amasung Uttar Pradesh na mako oire aduga Prayagraj amasung Bareilly na khwaidagi thabak phaba jila sing oire Gandagi Mukh Bharat mission gi makada Haryana amasung Telangana na mako oire Thorom da wangang da switch khawat hai leibak asbulam hang amang asoi tawdaba leibak amo ohina basakan honaba leptri magna hai miam tinbam lunan thamna ba akhana thang lokhat kani amasung community sanitary complex gi makata ni sangwat khigani Mana yang topik thawadu da Kendra Jal Shakti Mantri Ratan Lal Kataria na hai Mahatma Gandhi ki swast bar ke manglan andu mang phawna hanaba Pradhan Mantri Singh Taramari da wasak lauki Loisilakpada Nigeria ki artist na sakpa bapu sina pamtera ba bhajan Vaishnava jana to Hawjik aroibada maroiba pau amuhana Zatigi mapa Mahatma Gandhi amasung hanagi Pradhan Mantri Lal Bahadur Shastri mapo kumon numita lebak asnangasi makogi mapamda Shraddhanjali katli Forest amas Environment Mantri awangwan yumay na hairi miyoibana atay jiba singa puna santi on himina bagi damak makogi hak mapung panatang api batangay fade Manipur dalo na miyoy sani maputaro COVID-19 positive o sibagaloy na apun ba positive case masing dising taramatogal sahum mapodratray tsure Pradhan Mantri nangasi numidang video conferencing kutang da Vice Speaker Bharatiya Baigani Vaibhav ki awang thaki mifam hawdokani amasung Jal Shakti Mantri Gajendra Singh Sakhaw ana kumsi sehigi Swast Bharat Award yenthokre pauloi jare